komite Fransi bertalaf kelang arafan kabdom pajir lo non nili ke dola ke 9 number amreng konfidensial lo mate ke dam tang 2005 mate ningkan suri ni rap ho aningkan karbi la pen di masa angbong akles ke do mate apa badai wetpina atuma pan bank tikabrai si abang bang si pan apran kar mudera along labang sodim dong si dola la pen labang su bang bom nang cikimo pam ang deng pen nang bang bapini indeng kretroksi nang kele long labang suka kacikimo pon aja imegelong si dola lasi labang suka cikimo pon long prek jam hawar arara tumpen labang suka cikimo long mek primeglang arni pupen pini jong konsi labang solong Halloween arong arap kumen temen ang kitong lo lasi hala aka prek mate prek jam arong ben nang aja tong pan itu ya himat arju konik sena nili ke bangke hongkram atau sorong kane apini labang so arni ti kwani no nali dakna ang kitong ben koson ko ti mata da ini ladar nili nace to dun kamat hadam ke isi ningduk arni lapene ningduk meme jadi alam jadi bon sitame nili ta ningduk ninglak wan lo ne ke dukan sini nili kala dangan kita lo lasar ni bangke uthot han se litu moe phangda chikimu pon thagia phansi nili ka adume solangdora da phangta suling ilo la penke cikimu berne la pake tenene de apnangi labang su cikimu chot anta chok di la kuma mate lapen akapre ang den damna la ton ali sama sama nili kamata bangke la bangke cikimu chot bangke chok si la penke la sodin ko sonsi ilitum ansusi de ason development la da kini isi kumlin sitame bangkutin kumlin sitame unkulute ilitum market he dia matunkan karganglong kacaria tungkan kami kumlin kami bonain sela semar lagi labang pupan pu zaman ini tu mahin pen arju pon lo labang su ang deng aning kan ting na long cikimu pon chat cikimu pon chok pen pedo chok labang te chok che pasi puthot sai kapret pu tame mate labang su along apran ke dam apa badai ave pin pen apran ke dam na abang pupan pu tame ritar lip pamenang ji so karahin ben bozame siba inkori pe dovek nangi pusi alang lipen bozame pu han patini pon lo lasi puthot abang pu kaprek mate abang pi kaprek han litu mahin pen adi poni sen kadam tang pot pu tame labang su patimo ada ni mate labang do sai lo na kitong bom sedang tangan na kita on bilang ta he lo ti ku paman po ande apini labang su dimolo na lina kitong pen ko pisu ko son si kamata da mate kemang hilang apor apan hawara men ti patini labang pini itu na kita on lo Blackjack ke sana tu cek long lo, tapi karbiang long beta, akhir nanti bang, kita long lo, ini ngarong lo, pasal lo, pasal yang sih, pokoknya bang so isi program bicara lah pukalira, karbiang long beta aku ansus pada katip bicara sampai desain ini. Jadi kita ngarong solo, benda ngarong school master lo, masih ini kan lah, tapi non ke jelang mem solo itu tan silpen. Maka jangan temas kansil istiem tar kami tumpan la facilities menela cutting wire menela mahol kami nang kilo tapi itu ke lasonan hat helong cutting hom ani kan na sampai itu piningan kan ke doksinan pentalo lason itu menek arong tin anu tin na karbiat kita me laso kamata ang tekdolo laso pasin tumta so isi cutting di kai kisung ani tulang itu ni si ladap ani kan sampai laso itu talan dong. Oke, kedam tang ningkan sulinya be ho aningkan apa badai be pin pen atau makan bang tikebrai si pan abang pu bang itu makan apran amut gado santai labang so bang pu bang itu makan pini yang ni anta nebing nang kon nolelang labang so tak nali hinten kisi pu dam je so pu tak bang itu labang ke ini dari tali pulau pul hai tali tu mangla anjini unde dalo tame na anta nebing long nelang kuson siga dilong hai tame tu mangke ekodet kisung de da tuma abang ke itu jini dalo Bos kami alang litum la jakong mana hai otoriti tum si alang litum si unan sampai ritalin no pokok tapi lason atak kumune la long khai hiajan kapre khai pe kapacar buwa muni tum si du pom lang ponte man tu sia kisung to kokta ini tum da matal hai sampai tum da hai no dak apa pun na vipina tum hanong si la hai
tumhan klem bom pote la so khai tumhan bala hai ke klem det bang thu tumhan bang ke nebing nang si nang tu bose an kan nang chikin mulong sa me la so lama bang tum pale tu ala ki kon da no bol da da wa ala dia kapre Abdul amak akhai ke doan inglo masuk akhai ke doan tumhan emethan na juta jubat ka pecan dia pan kar di UTSL kar di surin to ronga je penjenglo inglo masuk akhai ke doan abanta nili kar beron to mas council lo SOP dia budget thabone lo ta charge malo nikane se laso ka chikin mo dia pan kar beron to mas council lo laso budget lo hapo nanti ko bangke ini dalo ni mo pensiun ko council ko to banli hukum kia lo ini ma budget mo kena bangke dak lakh wala kuna kaya pengpen laso katalon ji katike mo dia pan ningkane se twise kya kino machiko mo dia pan bang pikera isi abang tuang dia pan laso abang lakh boko ka geno Thomas Consultant muning ke tipon ko busi lamcak tipon na lajar kache cara tengken kecok tang si ki onlo isi ini dolan ki chumche hala ki chumche anda me muning ke ka pichu ne jia bha aku mijie bata ni official hang ko lajar geno Thomas Consultant to nikane sekven kopi dia saya yang si claim cima kar jango apa kanu laso kapacing thurji aphan আজি চাৰ্চিম প্ৰিচেক 2005 চনত উগ্ৰপন্থীয়ে যি নিৰীহ লোকক 41 জনক মানে ইয়াত ঘটনাটো হত্যা কৰিছিলে সেই ঠাই হিচাপে আজি চাৰ্চিম প্ৰিচেকত আজি 17 বছৰ উপনীত হৈছে আজি উদযাপন কৰা গতিকে মই ইয়াৰ পৰা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ বিভিন্ন বছৰত ইয়াত উদযাপন কৰা হৈছে কিন্তু ইয়াত বিভিন্ন দল সংগঠন তথা CM মিনিষ্টাৰসকলেও ইয়াত আহিছিল কিন্তু ইয়াত যিসকলে নিৰীহ লোকক হত্যা কৰিছিলে এই কালপ্ৰিটসকলক এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই গতিকে এই নিৰীহ লোকক হত্যা কৰা দোষীসকলক অতি শীঘ্ৰে এৰেষ্ট কৰিব লাগে আৰু বহুত আগতে এৰেষ্ট কৰিব লাগিছিলে ল এণ্ড অৰ্ডাৰৰ পৰা আদি কৰি এতিয়ালৈকে বিফল হোৱাহে আমি দেখিছোঁ বিফল হোৱাহে পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে মই আজি এই 17 বছৰ অতিক্ৰম হোৱাৰ পিছত আজি এই ব্লেক ডে উদযাপনৰ দিনত মই পুনৰ অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ ল এণ্ড অৰ্ডাৰৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন মিনিষ্টাৰ বা CM সকলক অতি দুৰ্ভাগ্যজনক যে এতিয়ালৈকে কালপ্ৰিটসকলক এৰেষ্ট হোৱা নাই তাৰ বাবে দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ অতি দুখৰ কথা আজি 17তম হৈ গ'ল আজিলৈকে তেওঁলোকক কাৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই বা দোষীক শাস্তি দিব পৰা নাই এইটো চৰকাৰৰ কি লেহেমীয়া কিহৰ কাৰণে কৰিছে বা তেওঁলোকৰ ইচ্ছা নাই নে কি কেনেকুৱা এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি ৰাইজে অতিকৈ মানে দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ এই বিষয়ে আৰু মই আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ থ্ৰুদি মানে ক'ব বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকক অনতিপলমে কাৰায়ত্ব কৰি পেলাই উচিত শাস্তি দিলে আমি ৰাইজ নথৈ আনন্দিত হ'ম। বিবাহসকল আমাৰ
ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তা সাংবাদিক। আজি মই এইখিনি ঠাইত আহিম বুলি বহুত আগৰ পৰাই মই চিন্তা কৰি আছিলোঁ। এই ঘটনা দুৰ্ভাগ্যহীন 2005 চনত সংঘটিত হয়। কিন্তু আজি দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে মই আজি ইয়াত ৰাইজৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হিচাপে উপস্থিত হ'বলৈ পাইছোঁ আৰু পাই মই নিজে মই ইম'চনেল হৈছোঁ। মই ৰাতিপুৱাই চিন্তা কৰিছোঁ তাত গৈ মই যোনটো সেই দুৰ্ভাগ্যক্ৰমত কালক্ৰমত অকাল মৃত্যু হোৱা সেই নিৰীহ আত্মাসকলৰ মই তেওঁলোকক সেৱা জনাম। তেওঁলোকৰ যোনটো মৃত্যু হোৱাৰ পিছত শান্তি কামনা কৰি মই প্ৰাৰ্থনা কৰি বুলি মই নিজে আজি সেই স্থানত উপস্থিত হ'ব পাৰিছোঁ। Charchim prisekalong alang tumpin puro lo nilifanang pi bang klikera isi adai ka vai pinatom phan okchun pranatum la sopir the pen aphan pavedetlo apran endetlo karnu detlo kase alang tuma phan akhar jong rengdok rengni kapido verji phan kaike tamenil tum tim kar benglong hin pename dak milur nang cekai velo lapen hemfu mukrang pira singya phanda kaita arna mardom pilo alang tum phan rengdok rengni kito meje phan siningang song lapen ke alang tum pin pura lo nang pia teng pen nilidak sik solar light pen cenglok dak open stage pen cenglok community hall lapen ke barpi bar soke dama phan pen cenglok lapen longle chiri haroi sinangji pulo ladak community umphan lata nili pini longle pota dambe pajiri ponelo lapen karbelo autonomous council pen ningkane sek 17 pre-cheklo ni phaike joksar nike hulide pinangi pulo lasi government hulide ta lata piponelo ladak fisari hut pinangi community umphan pu latame karbelo autonomous council pen deng ponelo prabjin pen latame ki hut ponje phan pangcheng po lapen kedak kokalong dak abang pen kesang athai nangji pulo lang tum nang dimana teng pen guest house nangi pulo latame kim pon bomlo non prabjin pen tangpon pupon longpo lapen kedak nang pu alang tum ningkane sek pen karbelo autonomous council pen lak po atangka laso katalonji amen pen karbelo autonomous council la tangka pen thapon nangi pulo latame nilipining thapon po lapen muning pen ke laso charchim prisek laso katalon amai tumansi lake pajerik po lapen kedak alang tumpin pura lo nang piana mangke si pen ka pichun je phan ningkan seng bong pen bori pon sir lagi dantang election hota jerikendeng lo nani kitana nela kheruni pen jerikendeng ana bangso tuwar laso tuwara bangke aprang ki PMJSY retention an lo hola so datang ka bangke kilum মানে পুটি প্লিকারা নারকে লাপেন কে তোয়ারা বাঙ্গে খেরুনি পেন জিরিকেন্ডেং লো সিতামে রিটেনশন এন পেন আমার PMJSY 1 2 তাঙ্গা লো 3 বাঙ্গে নানতা ক্লেম কেলাং আজা কেদিঙ্গা তোয়ার পনপে লাসি চিফ মিনিস্টার কাছে চাগা দিলি কাছে চাগা তেং পেন চিফ মিনিস্টার বান পুসি লাদাগা বাঙ্গে লাসুং রোয়িং বং টেন্ডার কলপো দাগ বাঙ্গে Kuti plikara narke badim kuti plikara truck sikara truck 76 crore sanctionelo lapen ke hujirendeng tinialiansi ladak ke dupo non prabjin pen da kampang chengpo lapen hithiru yongbong moheta nili chingkilang dak tendal kolpo